processing unit te po kan din ang Manilo ka Manipur Chief Minister chuan Solailok Parbunga Son solar drying unit le ginger processing unit ahong ani Chief Minister of Manipur in ati thai chuan kan ti thei ve ang ahong ta Hian panel pathuma oma inverter hnung lama hian om boka chung ho chuan ti khan akal kual puita borok ya circulate char khan ti ro ma ta mo airproof o hian achuat po hi kan uluka waterproof cementing kan plaster non le vekta an hnuai atanga leise ani wanga hu aron cholo nan te chuan I solar fan hi akhato hi tiang kan on ani leng chung kan on chia lo dewo mo kha kha chu achunga moisture tam dana zir te khang kan ti boka chuan tu na hian Center sai ranga kan oma Vinia hian kan Chief Minister Pulal du oman so thing song bol na tur mun ahong do na ni so thing ching tu te tan thulom tak wa India hian kan shithar do na ni alom khop mai tilai hian horticulture in hun wan em mai an lo ne ya wa India hian kan si emina hong do na ke ni hi kan local masadeu sheta ti chuanin tu na han kan si em thlen kan lo ma ka wa India hian mi poimo tak ti horticulture secretary atanga director te tin agriculture secretary director setiang angin hela wa India hian hilaya hian kan form khomani CM lo thlen kan hak ne kani alang phai mo lang pha me ni so kol sang oma azai le na turte katiang ang khati sang oma ni jeni chuang kan sathiam velu tu lova yang ang hian so ting tu te han van nei don le mai mai la thar so bang u kan han process ke hi alom do tok mai so ting tu kita na hilom tak mai ni slice a kidney sa ka in sa de ne ne then the kidney sa in sa de ne ya ta ka kan la te ni kon ma thok tu te lam tang ania angai sa mangai tua boka kon ma thok tu te din mun choi kan siang that hi adua avi ma akalna pianga kum somle chung zet alo au puito ani angin sarkar an siam no chief minister ni no po hian angai to na zong chalama chuan ti thenia chawam chuan Mizoram sarkar pui flagship program ania te akai huai na le en kon na noya chaktakin ma la chova ma son na duam tak kan bu chaw sel te hi awan le thlat le in the fia wenia